mani an aminu bi rabbikum fa amman Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhziya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakirin aw unsa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nazulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabisa bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in hiftum alla tuqsitu fi yatama fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wasulasa waruba fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ul wa atun nisa asadu qotihinna nihla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakulu hani mari'a wala tu'tus sufaha am lakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman wa
qiyaman warzuqhum fiha waqsuhum qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza bala'u innaka fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfau bidarron au ya'baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa ma kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wa aqrabun linnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruda wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhshal lazina law taraku min khalifim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsyayain fa in kunna nisa fawqas taini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawahihi likulli wahidin min khumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abwahu fili ummihis sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadrudna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum inna lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubbu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audan walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahun sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audan in kana rajulu rasul kalatan rajulu rasul kalatan awim ra'atu walahu ahu aw uhtun fali kulli fahum syuraka ufis sulusim mimba di wasiyati yusa biha audan
ghaira mudarin wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa may yuti'illahu wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa zalika fawzul azim. Wa ma ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addahu dudahu yudkhilu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. ولا تيأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفونهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذين يأتيانها منكم فعزوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهم إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wa in aradtumus tibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khuzu minhu syai'a ata'khuzunahu buhtana wa isman mubina wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhazna minkum misaqan aliza wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahisata wa maqta wasa asabila hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhatukum wa ammatukum wa akhalatukum wa banatu akhira wa banatul ukhti wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa
arda'nakum wa akhatukum minar rada'ati wa ummatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum in bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa atajma'u baina uhtani illa ma qad salaf Inna allaha kana ghafurur rahim. Wal muhsanatu minan nisa'i ila ma malakat aymanikum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamtatum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil farida innallaha kana aliman hakima wa man lam yastati' minkum tawlan ayyan kihal muhsanatil mu'minati famin ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'di fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghairu musafihati wala muttakhizati ahdan fa iza uhsinna fa in ataina bi fasihatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab zalika liman khasyiyal anata minkum wa an tasbiru khairal lakum wallahu ghafurur rahim yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunnanal lazina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima yuridullahu ayyahfifa ankum wa hulikal insanu dha'ifa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al zalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana zalika 'alallahi yasir in tajtanibu kaba'ira wa tunhana wa anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wala tatamannaw ma faddallallahu bihi ba'dakum wa ala ba'dakum ala ba'di
lirrijali nasiyabum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab was'alullahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun wallazi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah walati takhafuna nusyuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhum fa in atanakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi wa fiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbul man kana muhtalan fakhura. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Wallazina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina qarina wa maza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunnahu ajran azima. Wa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida wa yawma izi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna allaha hadisa. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholawata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abirin sabilin hatta
tasilu wa in kuntum marda aw ala safarin auja ahadum minkum minal ghaiti wa aula mastumun nisa afalam tajidu fatayamma musaidan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwun ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiyaban minal kitabi naddolalata wa yuriduna tadilu sabila. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu wa yuwarrifunal kalima wa mawaddihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi'alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwama walakin la anahumullahu bikufirin wala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan famnarudaha ala adbariha aunal anahum kama la'anna ashabas sab wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum walillahu yuzakki man yasha' wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattaguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu fala tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa izal la yu'tunan nasa nakira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna 'alal ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannam sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ila yazukul azab. Innallaha kana azizan hakima.
wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wadudkhiluhum zilalan zalila. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanul ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakkamu ilat taguti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fakaifa iza asabatum musibatum bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa qul lahum wa li anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna wa rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu li anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Walau annaka tabna alaihim anik tulu anfusakum awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma azuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tasbita wa iza la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratam mustaqim. Wa may yuti illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah
wa kafa billahi alima. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a wa inna minkum lamma la yubatti'a fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya islamkum ma'ahum syahida wala in asabakum wa fadlum minallahi la yakulannaka la tukum bainakum wa bainahum mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Wa ma lakum la taqatiluna fi sabilillahi wa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allazina yaquluna rabbana ahrijna min hazihil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitani kana da'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yakhshawnan nasa khashiyatillahi aw ashadda khashiyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wa akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatu yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hazihi min indik kullum min indillah fa mali haula'il qaumi la yafqahuna hadisa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa yaquluna ta'at fa iza barazu min indaka bayyata ta'ifah minhum ghairal ladzi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyitun
fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi arillahu lawajadu fihi tilafan kasira. Wa iza ja'ahum amrum minal amni wa awil khawfi aza'u bi walau radduhu illa rasuli wa ila uli amri minhum la imanul lazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu la tabatumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillah la tukallafa illa nafsaka wa harridi mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'sal lazina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. May yasfa syafa'atan hosanata yakulahu nasibum minha wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi hadisa. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antahdu man addallallah wa may yudillillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununna sawa'an fala tattakhizu minhum awliya'a hatta yuhajjiru fi sabilillah wa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhizu minhum waliyyan wala nasira. Ilal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun aw ja'akum hasirat sudurum aw ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallasatum alaikum falaqatalukum fa in tazallukum falan yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yukaffu aydiyahum wa khuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina.
wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun illa ahlihi illa ay yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minat wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minat faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima wa ma yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa'ada lahu azaban azima. Ya ayyuhallazina amanu iza sarabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu limal ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna aradal hayatid dunya fa indallahi ma ghani fa indalillahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja wa kullu wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina alal qa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Innal ladzina tawaffaw lahumul malaikatu zalimil anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fa'tu hajjiru fiha faulaika wa hum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtuduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaban qaman katsiran wa sa'a wa may yahruj min baitihi muhajiran lillahi wa rasulihi summa yudkhilul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa iza darabtum fil ardi falaysa ilaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul lazim wa sadaqallahul lazim. Baik, semoga yang membaca, yang bertugas hari ini ya mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Begitu juga kita yang mendengarkan ya dan juga menyimaknya. Baik, terima kasih banyak anak-anak ya untuk waktunya dan juga membaca ayat suci Al-Qur'annya. Terakhir tadi sampai surah berapa? Ayat berapa? Sampai surah An-Nisa ayat ke 101. 101. Anissa 101 ya. Jadi besok dilanjutkan Anissa 102. Baik, sekali lagi makasih ya. Silakan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur setelah ini dan dilanjutkan dengan aktivitas lainnya. Baik, 6pm sampai di sini untuk live tadarus edisi kali ini tepatnya di hari Selasa 11 Maret 2025, hari yang ke-11 Ramadan 1446 Hijriah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.